Afsuski 18 mayıs matem konu bizni kim olganımızны vaqt hatırlata. Çünkü yatlar bu konu bizim hatıramızdan silmek isterler. Allah böyle günlerini göstermesin. Çünkü eğer biz bir konu bu konuyu unutsak, biz kim olganımızны unuturuz. Allah bizni korçalasın. Во все времена, я думаю, особенно во времена тяжелые, собираться вместе со своим народом – это неимоверно важно. И вот такого рода мероприятия, которые нас вместе собирают, нас и объединяют. Основное – это, конечно, унутма. Не забыть страшную трагедию 1944 года, 18 мая, чтобы помнили не только мы, не только те люди, которые прошли через это, а помнили наши дети, наши внуки. Yükselteyik bu yaşlıqını. Aylansın bütün Tatarı, yaşı, qarты bir қазыққа байлансın. Я в путь к тебе отправилась давно, еще в тот день, в 44-м, в мае, когда беда прикладом стукнула в окно и прогнала мой род с родного края. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Kel şefaat eyle asi kuluna. О депортации никто не должен забывать. Это каждый из нас должен помнить. А художники тем более. Все мы должны помнить и чтить. И наши дети должны об этом знать. Bu rekviyum esas pek nasıl diyeyim duygulu geçti. Çünkü yüreğimizge kelip orada mında olgan şeyler, көрсеткен şeyler, bu türküler olsun, bu tarihli şeyler olsun. Бұл окунерін бір вақыт ұтмамақ керекміз. Торындан торынға айтып білдіртмек керекміз. Не оғанымыз, не дайым милlet оғанымыз. Неше ағырлықлардан көтеріліп тұрдық та, кене де ветарымызын тіклемеге қысмет етті. Алла ярабым сербес olsun da serbest yaşayaq vetanımızda. Bizler bilemiz nasıl vaziyette yaşarımızın. Böyle vaziyette halkla beraber toplanmak, bizim ziyalılarımızın, böyle bir muteber insanların toplap, böyle bir tedbirler geçirmek pek büyük şey.